सम्पूर्ण मिश्र ज्ञालका विद्यार्थीहरूलाई टस दिलेर नमस्ते। आजको दिनमा चाहिँ दोमङ सुरु गर्नु गइरहेको छु। अनि दोमङ चाहिँ मैले सधैँ यसरी एउटा भिडियो हाल्छु, तर लामो नभएर अलिक छोटो छोटो यस्तो हालिदिन्छु हैन। अनि पढाउनलाई पनि सजिलो अनि पढ्नेलाई पनि सजिलो है, धेरै समय नलागेर दुवैलाई है। त्यो कारणले चाहिँ आज चाहिँ जम्बल सुरु गर्नु गइरहेको छु। फक्पा जम्बल की चेन याङ थकपर ज्वेप शुक्सो क्यागर केदु आर्या मन्जु शिरी नामा साङ खिदे फुके दु फक्पा जम्बल की चेन याङ थकपर ज्वेप जम्बल शुनुर गुर्पा ला छाक छलो देने पाल्देन दोजे 창 둘까 둘와 남기 촉 파오 직딘 숨레결 도제 왕축 상외결 페마 कार्पो ग्याटे चेन पेमा ग्याटे 샬nga वा रांगी लागे दोजे 촉 양두 소르체파 토니르 림버 덴라 속 락나 도제 타예 파 파우 둘까 둘와 포 직수 rum다 빠제 진 도제 제모 랍토와 랑키 라기 소르체파 닝제 체당 셰랍당 탑기 조든 제베 촉 거구 랑베 삼바 젠 초에 루기 숙된 바 상게 틴레 제베 큰 류두 남당 렌직 두 공보 좀된 대신 셰족 게라 착설 때 털무 차월 제귤 네 쟁얼 둑디 디게 술 캡다 달라 멤바 당 닥든 닥라 툭세 칠 규툴 다웨 문족 빼 청죽 찌니 닥톱 주 윤몽 빼네 심뚝 싱 미시 덤두 칭와 이 심진 꾼라 멤바 당 라메 데부 톱제 칠 족배 상게 좀된 데 그외 라마 뜸바 보 덤직 쳔보 디니 켄 왕보 삼바 켄초 키 좀된 네기 이시 구 죽돌 쳔보 치기 닭 이시 꾸테 랑충 와 잠벌 이시 셈바 이 체네 양닭 죄베 촉 튼섭 튼이 갸세 싱 튼진 충매 랍시 와 통마 바당 탈게 와 대베 상게 남기 숭 마홍 남경 숭귤 라 다들 중외 족상 게 양다 양두 두 숭와 강 규진 규툴 라와 레 도제 창진 쌍악 창
박매 남기 개바 이 럽숭 강라 셰두 술 공보 족상 개균 키 상진 찐이 다귤 칠 녜벌 중기 파르두 디 다키 삼바 템베 숭 닌몽 말루 살와 당 미셰 말루 빵베 칠 심진 남기 삼바 이 케벌 지신 랍셰 기 상왕 랑나 도제 이 대신 셰라 대게 두 설답 털무 자체 대 류두 네네 쟁알 두 네네 좀된 샤캬 두 족배 상계 강리 촉 니기 샬니 작상와 링싱 양바 강제 대 직된 숨보 낭체 징 뒤시 다남 뒤체 바 심진 남기 년송 숨 종월 제배 중된 네 상배 숭니 년바 이 직된 숨보 공장 네 락나 도제 톱보 체 상왕 라니 라르숭 바 닝제 체당 댕귤 베 돌라 펜베 튼두 크 이시 류젠 잠벌 키 민주 빠니 듄체와 탁바르 제징 딕셀와 ngalé nyambar chumpa ni lekso palden doje chang lagna doje khöle so sang we dakpo dechir nge khöla lekbar tembar cha khöni chejik yigi nyun 좀된 데네 렉셰 솔 데네 좀된 샤캬 투 상악 릭진 탐제 당 상악 링악 상웨 릭 릭숨 라네 넘버 시 직딘 직딘 데베 릭 직딘 낭체 릭친 당 차갸 쳔베 릭촉 당 릭친 죽돌 칠식 네 칙기 딱보 칙수 제 상아 결보 죽된 싱 니수 매버 중화 당 미게 최진 대숭 바 아아 이이 우우 에아이 오아우 앙아 스티 또 히 데 야나 मूर्ति राहम बुतो बुद्ध नन त्रयत वा भर्ती नन ओम वज्र कृष्ण दु खक्षे दा प्रज्ञा ज्ञाना मूर्ता ये ज्ञाना काया वकिश्वारा आरा पचा नाया ते नामा अब मन्त्र पढ्दाखेरि है अनि यो अनर ओममा ओम बा जरा त जरा वज्र तकिगति हाज अगर हो काशिलो छा तिस भन्नुहुन्छ तकिगति तिस ना दु अनि खाचा खस छरेपछि खाक्छे दा है परत प्रा जानत ज्ञा ना प्रज्ञा ज्ञाना मासु मुरा त मृत
ta yaring murtaye kyana kaya wakish kakyo kisha kish anu wa ra wakish wara ara pacha naya te nama मन्त्र पढ्नेको तरिका चाहिँ अर्कै हो हैन टिबेटन पढ्नेको तरिका चाहिँ अर्कै हो त्यो चाहिँ अब पछि पनि राम्रोसित प्रष्टले भन्छु है आज यहाँसम्म राख्दिन्छु आजको दिनमा चाहिँ झम्बल सुन्छु पेज नम्बर 6 सम्म भयो हैन अब भोलि चाहिँ यसको पछि 7 देखि नै अनि पढाउन गइरहेको छु अनि टेस्ट लिएर नमस्ते